un'wana ko ni rhandza loko ri fika kwala hlekani Afrika Dzonga hlekani mingiselo mkana lona FM na kuhlekani sekolo ngisela stitch ri kongo khoni ngiselo la Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo ra wekuma ke audio streaming ya mkana lona fm.co.za mina ni khalanga Pet Matebola en'wana ri smart wa Jimo wa xitlhango ma xingirtana wa xicacana makunena wa ndata mingiselo me ntaka wena twini ri la studio 13 kutisela a studio 4A ekutisela ngana ko Afrika wa Vulavula wo humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa ifa masunga kufika leka fukupele ora ya n'wen hlekani lowu ay ko tumingiselo me kwalonga koko timhaka tingani committee timhaka namuntlha hina hi ta va ka hi bula na vanhu lava vambirhi wa ku sungula hi ta va hi bula na nkulukumba Ndave Ramakwela vona va suka ka hofisi ya kumbe va suka ka mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo hi lava ku bula na vona kantsongo hi timhaka leti ta hoyi leyi nga koho varindzi va nge le ku rileni ka tin'wana ta tikhampani va riritsa hi ku a va holi hi nkarhi xana tanihi mfumo wa Limpopo va ri yini loko xiyimo xi titano va tiva yini hi mhaka yoyoleyo na koho va nga nghenelela njhani ku pfuna eka xiyimo xoxolexo nkulukumba Ndave Ramakwela hi bula na vona ya fukupela awara ya 12 nhlekani lowu kasi hi ta tlhela hi bula nakambe na mutivi wa timhaka ta mafambiselo ya timaspala kusuka ka Ntiyiso Consulting vona i tatana Miyelani Holeni hi ta va hi kha hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka ta xiviko ku ya hi laha xi hlamuseriweka koho hi muhleri wa tikota aka huvo yo endla milawu ku kombisa leswaku ku na timali to tala ti hetelelaka ti kumeka ti kha ti huhwisiwa eka timaspala ku ve vanhu va le ku kumeni vukorhokeri ku ya hi laha a va byi langutela ha koho se i mhaka leyi na yo hi nga ta va hi kha hi languta eka nhlekano siku na namuntlha hi bula na vona hi twa ku va ri yini hi ndlela yoleyo kasi ke a ni kha ni vona va phephahungu rin'wana ra le Mopani va ri i Mopani Herald ri ka ri kombisa hi laha ntirho wa hina wa masagwadi ya vuyimbeleri ya nga famba ha koho ivi loko languta laha nkoveni ni kuma ku ri na xitori xin'wana lexi nga tsariwa xa ku na vaaki lava va kha va kombisa ku vilela va kha va kombisa ku vilela ka masipala wa Greater Giyani hikokwalaho ka ku va patu leriya ra kusuka laya a va hlave complex ri ya humelela leyi a chela mafurha ri nga ri xikontiri se va kombisa leswaku premier va swi tiyisisile ku patu leriya ri ta va xikontiri ene na mina la ku tiyisisa swona ku va swi vurihiri ka ku ri na nhlengeletano a sports center lexi xi nga laha Gandanani ka Khani xi nga na vito mani very mani vito reri va swi vurile hi 2016 a ni kha ni haxa Afrika Wa Vulavula koho se va kha va vulavula na vaaki va swi vurile ku cince yini kumbexani Ndave va ta va hi byela namuntlha hi ku va swi vurile se vaaki va le kombiseni ku vilela hi mhaka yoyoleyo kumbexani swi ve swi endlela leswaku ni lava ku vutisa ku loko ku kha ku vekiwa ndlwini yo hetelela meyara wa Collins Chavani ku na rin'wana ro va nga ri vula ku ri ta endliwa ri fika ku ri ndliwini swi kahle ku loko va vulavula varhangeri va hina hi va yingisela loko va nga fikelerisi switshembiso leswi va va swi vurile hi kota ku va landzelela hi landzelerisa ku hikokwalaho ka yini no vilerisa hi ku un'we hi vaaki hikokwalaho ka yini hi 2023 kama lowun'wana hinkwawo a mi nga vileli ha yini hi ndlela yaleyo kambe Afrika Wa Vulavula ka mugana lona FM 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula tp@sabc.co.za kumbe mi bela riqingho ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini timhaka i tingani ku ya hi tindhawu na minkarhi laha mi va ku mi kha mi vulavula mi ri koho ni ta ri teka riqingho rero na tshembisa endzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus 15 minutes ntsena ibile awara ya 12 nongora ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM a hi twini mingiseri wo sungula nhlekani loyi nhlekani Tsikane mpfukeni botpet epfukeni mjani edi mpfukeni xikholi xa mina ebotpet a ni la ku vulavula leyi ya ku robota minister of transport hi robbery leyi nga va kona sweswinyana manita botpet ni mingiseri edi botpet manita botpet ni mingiseri botpet a hi pfumeleni a va ni twi zinjiva la anti ku endleka a va ni twi zinjiva ku endleka ni khomele zinjiva i bele riqingho nakambe
0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za nongona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 nongona ko hi walowo a ku tivona ku n'wangulo wa wena u ri yini comment makati ngopfungopfu loko kha hi languta ka ntirho lowu hi nga ka wona hi ndlela leyo ku na timhaka to hambanahambana leti mi nga va ku mi ti langutile ku yisa mahlweni kun'we mi angula mi ku yini ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta matshamelo ya swilo ku endleke yini hi ndlela yeleyo se swin'wana swa leswi kumbexani hetelela ku hi twa ku u angula u ku yini wena nako timhaka leti u nga ti khoma hi tinhlekani lowu holobye kumbe a na ta ku holobye kahle matsalani general wa ANC u ya pfula nandzu a Sandton a vulavula hi timhaka ta ku leswiya a va nge he a khala xiphemu xa 500 million hayi a nga weli kona yena i pfule nandzu kambe van'wana va ku milandzu leyi ya pfuriwa wo twa ku mani pfule nandzu a Sandton mani pfule nandzu a Hillbrow mani pfule nandzu kwihi kambe swi helela kwihi a moyeni a hi twaneni loyi nhleka hello aye papa mvuke hey na valava n'wina ke na ala mi nga kokwa ventura man a swi na mhaka yana ni mahlweni ni ti ni khumba patu leri ro nghena gandana hi fonini handle ka ku ri nghena gandanani hi tala ku dzumba laha ka vahlavi laya timovha ti nyizelani laya ku humeya tinghozi yin'wana to chavisa hi ti langute hi matihlo cause loko munhu a fika yima henhla ka xikontiri a ku nyizelanini a va ri pfula n'wi ri pfula hi nga hi va loko ri nghena ndzeni leswi mi vulaka swona ni mi twa kahle la ka ku loko movha yi kha yi ya giyani kumbe ya Polokwane ti vha ti yima kwala ehenhla ka patu hi ku na ro patu leri la tlhelo a ri fambeki i magojigoji na tsundzuka ni tshame ni yima kwala ni kuma ku yime movha yin'wana yo rhwala vavabyi yi stakile kwala mbula kona na ku vona exactly ta banana a yi kan'we ti banana leti nhwini kumbe mi hi pfuna mani hikokwalaho ka yini hi ku vona ka n'wina ri nga pfuriwangi patu leri kwalaya ku komba ku ku na patu ro jikela a xineneni hi ku loko mo fambanyana mi nghena laha ma ku vona laha magagabaji exactly ri pfuriwile laha ra komba ku okay se laha ku ra mi pfumelela ku mi ta jika mi ta nyiza mi ta ndla yinini ku na xikolo lahaya ku na yinini mi te na mhaka yin'wana a ni swi twisisi ku hi fike njhani ka ku lahaya ri tsan'wiwa ri nga ndliwi leswi mi vulaka swona kusuka ka maphalule phaphadi magagabaji ri pfuriwile masani ri pfuriwile aka boderi va ri le ku laha ka ximange ri pfuriwile lahaya va jampile na mi twa leswi mi vulaka ya swona vaviseka loko i fanekele i huma wa ha tile ku i nga fiki i yima lahaya mara ku i nga swi tivi i fiyima lahaya ti ku teka banana ta banana hi ti langute hi matihlo ni mi tweli papa ni mi twini ni tshemba ku lava va khumbekaka sweswi ni tshembisaka ku ni ta vutisana tatana Baloyi ku hikokwalaho ka yini ri nga pfuriwangi laya handle ka sweswo leswin'wana swa ku riya le patu ni tshemba ku va hofisi ya premier va ta hi byela ku xiyimo xi ta hetelela xi lungha loko swi te yini khenseni papa loko va vula MC a munhu ngulele stadium a ni va ku patu ri ta basa a munhu ngulele stadium hi kona ni lava kokwalani i ntiyiso na a ni ri kona mi 2016 ni mi tweli papa cancer 0860002543 inongona ko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini na ri teka riqingho rero ndaka leswi khalanga phet mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12:30 exikarhi ka vhiki sweswo mingisero Munghana Lonene FM i ra mune namuntlha ku tisela nongona ko Afrika Wa Vulavula hi ri la Polokwane tsundzuka hi ra vuntlhanu na hi musumbunuku ku tisela nongona ko Afrika Wa Vulavula kusuka a Masingita Mall laya agyan seke nga kail nongona kolo na mnduku tabaka ku tisela wona twi kusuka kwele kama msiritani makumembere tumana tsaini bila wona ya kumembere nongona ko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM wana mingisero lo nhleka What papa Baloyi la tembisa aye nistin kahle mbulabule kahle toloko loko la ku fona la ku va ka Mavonelo ai nga ile timbili
kuna ti-advert ku na yini a hi khodele leyi Ntiyiso. so a ni la ku ringeta ku tiyisa sweswo ku i khale ni khomini ku ni la ku ta hi veka ra mina khomini advert hinkwato ti hela hinkwato Aha. good so botpet ni kombela ku ana xin'wana xi vulavula tlhelo ka mehe nga mi fito leswo swa ku khomelela hi voko va xi xi vitana ku two-way radio ka department leyi hi tirhaka hi yona hina liya ya xiphorisa xiyimo xa le hansi ka tike botpet vana va vanhu va twa ku va lava tikhampani ta kota ka ti nga rejistarangi kawangi kahle ni nga ri sure hi swona ku va rejisteriwe kahle kumbe njhani mara leyi me ni tirhaka yona siku lera va nga ni tshembisaka ka kontraka no hola hi rona mara ku na vanhu sweswi namuntlha ni vulaka ku nga ti-9 munhu a nga si hola wun'wana hi vulavula hi ku i nyikiwe 2 days ku swa a paka swilo swa a famba Evan. mara vurhangeri byi ri yini vanhu lava contraku safety hele ya department leyi va ri yini hi vanhu lava va nyikaka masayiti more special lava tirhaka ti-private company leti nga nyikiwa vutihlamuleri ka ndzawulo ya hina ya mfumo kambe n'wina nghena ni makeni ke ni byeleni n'wina mi tiva yele kwihi ku nga na yini la ni nga kona la Midrand n'wina mi tiva ndzawulo yihi yi nga hakeriku va rindzela vana private company ta hiriwa hi tindzawulo ku na ndzawulo leyi contraku tindzawulo ta swibedhlele ta le swiphoriseni leti ku tirhaka ti-private company se va ku byela ku client a yi si hakelana client endzawulo ya hina yo karhi leyi yi nga le ka mfumo mfumo sorry ku a ni yi vekangi kahle mfumo wu tsandzeka ku nyika munhu loyi va n'wi thola ku nga bozo ya mina se mina loko ni ya ka bozo loko mali namuntlha ku nga ti-9 a va si ni holela munhu loyi a nga in charge ka muholo wa munhu loyi wa private company i ri yini loko xiyimo xi ri so kambe na bona phela va nyikiwa nkarhi ma swi twa ku va vula va ku loko i la ku ta kuma ntirho wa hina laha ka mfumo i fanele i va i ri na mamiliyoni yo karhi ya tirhandi a bangi ku loko va hlwela ku hakela hambi va hlwerisi ha yini a ni tivi kambe loko va hlwela ku hakela va kuma ku i kota ku yiva mahlweni i hakela vatirhi va wena 100%. se swi vula ku ko thoriwa na vanhu lava nga ringanelangiki kumbe va nga fikeleleku swikombelo leswi swi va ku swi vekiweni kumbe hi laha hi vulaka kona botpete masiku hinkwawo hi ku vanhu va dya va dyisana munhu a nga ringanelanga ku khoma ndhawu yaleyo mara hi ku waka a hi tirhiseni mina ni nga balungu wa nga mathebula hi xirhaku khalanga ane ni ta fika swi to hambananyana kwalaha ka ku leyi sungula b leyi sungula hi eme mara ni mi teka ni nghena mara a mina ti-resources a mina tona hi yo problem leyi yi humelelaku la kaya la nemetweli papa so nemetweli bot wa mina khensa swinene na khensa i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko ku loko ku va ku vekiwe kahle na swipimelo ku loko i fanele kuma ntirho lowu i fanele va ri na swimalanyana nga vhiwo va wo cakala ti fanana na mina ya loko ku cakala vanhu va ta hetelela loko se va hlwela ku hakela va ta hetelela va na xiphiqo xa ku va nga holi kambe hi tlha hi ti vutisa ku laha hlwela ku hakela yena i hlwerisi yini hi ku helo n'hweti yi hela ku ti 15 kumbe ti 25 kumbe ti 20 kumbe ti 22 wa hola kambe loko ya fanele hakela van'wani wa hlwela van'wani lava swi tivaka veri tin'wani ti-crisis to endliwa hi vomu ku ndlela ku ta kota ku va na mbhovo wa ku kumbe ni ku khomisanyana la kumbexani swi nga hatlisi ku ta kota ku va na ndlela ya vukungundwana kambe hi tweni n'wani ku angula ku yini 0860002543 na tiyisisa tanihi nongonoko ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena enhlekani mi amukeleli ka munghana lonene hayi botpet papa minjhani hi pfukile nga ku vona hi pfukela khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi rini n'we botpet na xiphiqonyana la n'wana na n'wana i ya tsala test le ka recruitment ya SAPS tolo kume phone call yi suka ka munhu nje aku aka yena the percent lava la ka test le i 85% yena i kuma 83%. So leswi nga leswiwani a ti hlanganisi a ti nomboro ta yena munhu luyani a ni ka vatswari
va n'wi fonela ku ta ku burisana hi mhaka leyiwa so mfana luyani enikeni tinomboro a ku malume ku na munhu a nga ni fonela so hi leti tinomboro ta kona ni teka ku tinomboro botete ni fonela nkulukumba luyani a ku ka mina no ndlela yi ta fambisa leswiwa un'wana loko ku hi mkhondona a kota ku pasa eka test liya a kuma 85% va yi lavaka ku ta laveka mali leyi nga ntsengo wa 20,000 papa lava yani va nyikene na account number botete no swi vulavula mina yi khomi na account number ya kona sweswi leswi ni hlamarisaka ku account leyiwani a hi vulavuli maviti ya vona ende maviti ya vona vo te va ka baloni no ri va maviti ya vona vo te va ka mani va baloni then account leyi va ka Capitec i va NB live so ni ndzi ku aka nkarhi wa swona nto vana va ha ri ku tsaleni mara vona va foneriwa susukela ku vana va seta ku tsala I'm sure ku nga yingi xihoxa a ku se hitela makiwa botete ku maka hi nge ngheni ka swona hi swi tiva ni veri a swi hlweli ku lexi xi nga koho hi sweswi swa ku tsala ntiva va nga se heta mi le ku hi n'wina sweswi mina ni kumeka na tshembisa ka ku ri ta ri dama ene loko mi kumeka mi ri tshembisa swa munhu wa koho i tsale kwihi i tsale kwala vo vote va yi vembe kumbe kwihi okay hi ku ni vuli ku loko ku ve swi tani a ku fanele loko a mi ri la kusuhi a mi fanele ku pfuriwa nandzu ivi mi va nyika na vuxokoxoko byebyo mi nga na byona i kahle yalowo i na cellphone a ku ta ku ya vutisiwa na nomboro leyi ya akhawunti ya levipi loyiwani ivi ku langutiwa ku nga hlanganisiwa ku yini ku a kumeka munhu loyi kama n'wani na 20,000 ele heta mi nyika ivi a nikiwa hi vona ku loyi a yi teka ku ri yema leswi ni nkarhi sweswi nga challenge ya swo robotete ku ni le kulenyana loko ni va ka kwala kusuhani a ni ta kota ku ni ya pfula case ma swi vona se leswi mi nga kulenyana i ma ni mi byela hi ve hi heta nyika van'wani nkarhi a ku foneriwe munhu a nikiwa mali va swi vurini va xiphorisa tatana sergeant records va vuri ko tala ka nongonoko walowu ku a ku na foni ya munhu a nga ta nikiwa mali loko a pasile loko a tsandzekile swi herile leswi ni tivaka xi swona mina tanihiloko ni ri munhu a landzelana na naku wa South Africa botped munhu loyi a no tifonela ku just nje ni kuma vuxokoxoko bya yena ku na ku na ku tshuka ni pfule case ni nga swi ku ya kwini suka kwini nemetwele papa ya mi ra baloyi for sta ri tama enkom papa hayi a ne yi ta diwa mali leyi hikuva vanhu va lava ti-shortcut kambe sweswi a hi kumeni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimise kwini tatana hlulani fanele magayisa ejohannesburg tembisa alex na soweto ku ya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM munghana lonene fm makombandlela Afrika wa vulavula so a yi le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku to tikhomisa tingana ku nga vitiwi munhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi hizengele swikwini swa itholi laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya hala nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud ni kota ku teka munghana wa mina no misa John Parlamento ya rixaka Elois Richard Playfontaine Musina ku ya fika eBay Bridge send me your location nawele 91.9 FM munghana lonene fm makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula ila nga kona mingisiro mgana lona FM nangona ku Afrika wa vulavula ka mgana lona FM ku mena na 2 minutes ntsena ku bila ora ya 12 yenen ka mfumo wa xifundankulu xa Limpopo hi bula na nkulukumba Ndabe Ramakwela hi bula na vona la hi mhaka leyi vulavuriwaka vanhu va rilaka va ngeri ngopfungopfu lava va tirhaka ka xiyenge xa vurindi ku va vilerisiwa hi xiphiqo xa leswaku ongeti mfumo lowu wu va tshika kumbe wu va tshika kheleni ra tinghala hikuva hetelela va tikuma va kha va xaniseka kuve vanhu lava va tirhako va tirhela mfumo sa hi twenini ku tani hi mfumo va ri yini loko xiyimo xi tetani Ndabe nhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM
ntekani khalanga na vanche hinkwavo va Mugandani FM. Se swi na masiku eka hi kuma tinqingho kusuka ka vanhu lava va vulelaka ku a va holi naswona a va holi hi nkarhi kama un'wani masiku ya yo hola ya tshama ya kha ya cincacinciwa se swi vheta swi hi fikisa ka xiyimo xexo lexiya xa ku hi veku kumbexani swa antswa hi lava n'wehe tanihi mfumo ku va tshaha tindzawulo ta mfumo leti va nge ri hi toho ti hetelelaku vanhu lava va rindzaku va nga hakeriwiku hi nkarhi kumbe hi sunguleni kwalano tanihi mfumo ma swi tiva swiphiqo leswi ma-security va hlanganaka na swona. Khalanga, some of the things we have come across individual cases wherein security officials have complained that they possibly are not receiving the exact figures as they had expected from the companies that have hired them. And in these cases, we try to make sure that all companies must adhere to the basic conditions of employment. But in addition to that, each company that is appointed within the government, they must be registered with the relevant authorities that control matters of security, private security companies. So in the other cases, there are situations wherein we are not able to intervene on the matters between the employee and the employer because the service level agreement that we have signed is about the service that they provide to us. So we do understand that there are indeed challenges that they face, and we would, I think, with time, be able to find a better way of harnessing that particular relationship so that we don't contribute towards exploitation of workers in our own country, particularly when that service is being rendered to government. So it is a challenging situation. We have had those calls before and have now tried to work out a formula that would help us employ companies that are responsible towards the citizen, because we are also enjoined as government to make sure that we protect the basic conditions of employment for all workers. Kona lava mi nga vulaku ku tanihi hi mfumo mi teke magoza loko va kha va xanisa vatirhi lava mi nga nyikaku xikombiso muku ku fana na khampani yin'wana a yi tirhela hala ka manghena hala ka va pet hi hetelele hi hlongola kumbe hi teka magoza yo karhi mhaka yako ku na leswi tanihi mfumo mi nga tshama mi swi endla ku xupula tikhampani leti? Not in the manner in which we will mention names, but the relationships are governed in such a way that if indeed there's an area wherein we need to terminate, we have terminated a number of contracts within government, within private entities, wherein we felt that the companies are not performing up to required standards, but also are not meeting the objectives of government, which are to make sure that everyone has access to services, has got a better life, then they've got access to a living wage. So those are the things that, unfortunately, I can't go and mention private companies individually on areas where there's contracts have been terminated. But what is of importance now is that we should find a better way of managing this so that at procurement level already we would know that, for example, companies shouldn't underquote to be able to access those services or to be able to access the contracts, only to underquote to find that they're quoting below even the salary rates of payment of employees in such a way that it demands that afterwards the rob of all those employees of those amounts. So that is one of the things that we'll look into and within the legislation, see what are the areas that will allow us to make sure that such exploitation doesn't continue. From time to time, loko hi kuma swivutiso kumbe swivilelo swo tala swa swoho swi va swi kha swi huma ka tindhawu to fana na titliliniki, swibedhlele, hi lava va rilaku hi koho, na ku fana na le ka sweswiwani ni rhumeliwe na yin'wana va ku yi le ku rindzeni ka Department of Public Works na le ka Provincial Treasury a provinsini. Tikhampani teto ti hakeli vatirhi hi nkarhi. Se xivutiso i ku n'we tani hi mfumo loko ho mi tisela list hi ku kuna list hi leyi nga rhumeriwa hi vayingiseri ku nga va na swin'wana leswi mi nga swi endlaku? There will be indeed
intervention, we have done that. There are a number of areas where, for example, you find that somebody has subcontracted the other person in a contract and they are not able to fulfill their other obligations. Where cases have been made where we're able to provide solution either by paying those people affected directly. There are cases as well where we're there to pay employees directly from the side of the municipality, from the side of the social government and other entities, wherein such a request will come through. Our idea is that everyone should bring in queries that they have, and then if indeed those people are working for, as you indicated, Treasury, the guarding Office of Public Works, the guarding clinics, it is necessary for us to have a light of that information so that we are able to assist. No, nimitwile eta twa vo vayingiseri ku va ri yini va ta nta va kombela ku va hi rhumela lava va hlanganaka na swiphiqo hi ta kota ku swi hundzisa hi swi hundzisela ka n'wina hi vona ku mi nga va pfuna njhani ku ya mahlweni. Ku nga ri khale vhiki leri nga hundza loko ni nga hoxisi kumbe vhiki reri ku ve na vaaki va kha va kombisa ku vilela a Giyani tatana Ramakwena a ni tivi loko ri ma tsundzuka hi 2016 Amerikweni. 2016 a ni ri kona a province ya Polokwane ya. A ma ha ri ka masipala kumbe se a mi ri ka masipala? A ma ha ri ka masipala. Okay, a mi nga se fika kambe hi ta kombela ku vutisa ka n'wina ku loko swi koteka mi ya vutisa lava va ri koho ku hehliwa ku futa ku hehliwe hi ku na mhani ri koho premier va vulavule hi timhaka ta ku na patu rin'wana ri nga ta endliwa xikontiri hi 2016 se vaaki va kha va kombisa ku vilela va kombisa ku vilela ka masipala wa Giyani va vilerisiwa hi ku patu leri va nga tshembisiwa ku ri ta va na xikontiri hi 2016 namuntlha i 2023 a ku ndliwanga nchumu. Yeah, give us a list of the roads that we have. Road Agency Limpopo. Actually, even if people can go now onto the Road Agency Limpopo website or their social media pages, whether Facebook or Instagram, they can ask directly there about the status of the road. They'll be able to answer that. They reply to all queries that are sent immediately. But as kota kumbisana ku va ku tivise premier. I'm saying that the undertaking that is made, there's a Road Agency Limited, Road Agency Limpopo, which deals with the construction of roads. The Department of Public Works Road and Infrastructure deals with those. So if indeed the road has been promised and has been earmarked that it's going to be developed, it should be there on the plans and the reasons why it hasn't gone there. So if you identify the name of the road, they'll be able to assist and give it, because even if it comes to the premier, it will still go to the same department. But fortunately, with the Road Agency Limpopo, they have an open platform where even now yourself, you can, in the meantime, while you're during hours of and the like, you can send that query. They'll be able to reply to the query. Yeah. Na mitro seso ebondawe. Kama leko tu butseniku 2016 na mutakuru 2023. 7 years down the line, arsendiwa ra vutisiwa kunga kwa kwendeka hi. That's why I'm saying I don't have information of that of a particular road. What could be the circumstances around it, and what might have changed. That's why I wouldn't want to second guess the response to that. Had I known beforehand, I could have come prepared with and give you right information what's happening. But like I said, fortunately at the moment, we have places where you can go and make inquiries and get immediate responses, and that's one of the things that is encouraging about it. Okay, fair enough. But ndabe swi vula ku na lexi n'wana na hala ku vutisa xo xi nge vi kona hi ku na loko ku lahliwa Big Moss va proclaim rin'wana patu premier a ni lava ku tiva status xa roho kambe hambi swi ri tani hi ta vutisa. Let's get those. But if you still don't get any response, you could send me that list of those roads and then we can make inquiries for you. Okay, no. But Ndabe, I cancel swinene hlayiseka. Inkom Ndabe Ramakwena va vulavulela mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo ntshemba batwile leswaku va hlamula swo hi ndlela yaleyo hi ta ya lavisisa n'wina mi tshamela kwala ka patu reri vulavulaka hi woho ni rhumeleni mavito ni lava ku tiva mavito ya koho hi ta kota ku yi landzelela hi ndlela yaleyo na le kwale ka Road Agency Limpopo hi kota ku tiva mina no ri tiva ku hi patu leri fambaka hi la ri hindza hi le ka Maxavele leriya ri ya humelela le chela mafurha ku heroyini vito ra rona a ni ri tivi se n'we me ya tiva ku mapatu ya lama hi byeleni ku hi va mani mavito ya lama
ivi ta yi teka kusuka kwalano kambe sweswi a hi hundzeni laha loko se hi vuya na nkulukumba Miyelani Holeni va hi byela ku kahle timali ta ka maspala ti helela kwihi hikokwalaho ka yini ku twala ku ri na ku huwisiwa ngopfu ka timali ku ya hi laha mhleri wa ntikota va vulavulaka ha koho ngopfungopfu loko ka hi langutaka vanhu va langutele vukorhokeri ntlimbo wu le kwihi andzaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula sweswo miyingiseri munghana lona FM 14 minute ntsena yi nga se ba awara ya 13 awara ya 13 mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa sweswiwana hi amukeleni tatana Miyelani Holeni mutivi hi timhaka ta ikhonomi na mafambiselo eka timhaka ta timasipala kusuka ka ntiyiso consulting hi vo hi bulaka na vona nhlekani lowu hi twaku va ri yini loko xiyimo xi titani ngopfungopfu loko kha hi languta mihleri wa kota ka kombisa ku onge timacheleni ya mahlweni ya huwisiwa eka ta masipala hi ndlela leyo ko va mhaka ya ku va va kala vutivi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke Holeni enhlekani khalanga enhlekani ni le ka vayingiseri hi khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi avelana na hina vutivi bya n'wena vayingiseri hi timhaka leti hi lavaka ku ti tiva hi lavaka ku bula na n'wina ha toho xiviko xa mhleri wa tinkota tatana Holeni xi tshama xi kha xi komba xifaniso xo xi nga tsakisi mayelana na timhaka ta ku tirhisiwa ka timali ngopfungopfu ka tlhelo ra timasipala hi ku vona ka n'we tanihileswi mi talaka ku swi landzelela timhaka ta ku tirhisiwa ka swa timali na matirhelo ya timasipala loko mi languta xiviko lexi humesiwaka mhleri wa tikota na leswi mi swi vonaka ka matirhelo ya n'we ya siku na siku swa vulavurisana nako xiphiqo xi le kwihi kahle swona hi nga swi veka ngopfungopfu ehenhla ka ku va na ku pfumala vutihlamuleri ehenhla ka lava va nga vekiwa ku va fambisa swiyenge swo hambanahambana ngopfungopfu etimalini kambe a hi tlhele ni twisisa leswaku lava va nga vekiwa ku va va hlayisa timali kumbe ku langutela ku vona leswaku timali ti famba kahle nkarhi wo tala a hi vona lava kumekaka va ri karhi va tirhisa mali yaleyo kumbe ku va va kha va xava tinhundzu to hambanahambana ku va ku ri na tindzawulo endzeni ka masipala leti na tona ti kumekaka ti ri karhi ti xava swo hambanahambana leswi va fanele ku swi tirhisa ku va va endla vukorhokeri kumbe ku yisa ti-services eka vanhu se ku kumeka ku nga ri na ku famba kahle eka mindzawulo yaleyo hikuva kumbexani ku pfumala vutihlamuleri leswi se swi hetelelaka swi ya nghena eka ku loko se ku vikiwa mhaka ya ti-annual financials swi kombeta leswaku masipala hinkwawo wu kumeka se ingaku wu le ku tshikeleriweni hikuva timali ti nga fambangi kahle se kwalano hi kombetela kwihi tatana Holeni hi ku a ni minkarhi ya ku tala loko mi kha mi vulavula hi xilungu mi ri hlampfi yi bola kusuka enhlokweni swona hi nga langutisela swinene ngopfu ku vutihlamuleri byo hetiseka kumbe byo helela eka masipala byi kumeka byi wela henhla ka mufambisi loyi nga n'wi vitanaka municipal manager ku yena accounting officer yena a fanele ku hlamula hinkwaswo na loko ku ri ku a hi yena a nga kumeka a ri karhi a endlile swona kambe vutihlamuleri hinkwabyo byi fika ehofisini ya yena municipal manager kambe ku na varhangeri va tindzawulo to hambanahambana tanihileswi ni nga swi vekisa xiswona loko ku ri ku emasipala wolowo wu phakela mati wu phakela gezi wu kumeka wu ri karhi wu thutha na milotha na swin'wana na swin'wana na swiyenge swo hambanahambana leswi kumekaka swi karhi swi tirha na vona tinhloko leti ti seketelaka yena nhloko ya masipala ku nga municipal manager lero vutihlamuleri byebyo byi fanele byi famba hi ndzawulo na ndzawulo ku endlela leswaku swi nga kumeki se swi hetelela nga ku se ko va mukhomi wa timali chief financial officer loyi a kumekaka ri na vutihlamuleri byebyo lero sweswo hi leswi endlaka leswaku vurhangeri loko byi nyawula kumbe byi tiyile swinene kusukela ka municipal manager byi endla leswaku na lavan'wana lava nga tinhloko ta tindzawulo va kumeka na vona va ri karhi va teka vutihlamuleri no twisisa leswaku loko va nga tirhisi mali kahle kumbe ku fambisa ti-processes na legislation ku ta kumeka swi vuya henhla ka masipala hinkwaswo sweswo lero sweswo hi leswi hi nga swi vekaka leswaku loko va ku material irregularities swi vula leswaku mali yi tirhisiwile a yi fanele yi nga tirhisiwangi ka xiyenge xona xexo a ku landzeleriwangi nawu lero sweswo fana na sweswo swi na ntikelo kumbe swi na ntshikelelo wukulu swinene ngopfu hi ku swi vula leswaku ku endliwa swilo leswi nga riki enawini kambe a ku fanele ku va ku ri na loyi a ri karhi a tshinya van'wana kumbe ku va kombeta leswaku swi fanele swi fambisa ku yini ku nga yena municipal manager ni tsakisa hi kwala mi nga hetelela kona tatana Holeni a ku fanele ku ri na loyi a vonaka ku a kha a tshinya van'wana kambe a swi vonaki mi vona ongeti hi nga va hi kha hi fika njhani ka xiyimo lexi
hi fika ka xiyenge lexi ka minkarhi yo tala swinene hi mhaka ya ku kumeka ku ri ka tiposo leti kumekaka ti ri na nkoka swinene ngopfu hi hlaya municipal manager hi hlaya chief financial officer hi hlaya ti-chief audit executives mi kuma leswaku ko va na lava nga kumeka va ri karhi va khomerile for nkarhinyana lava nga kumeka va khomerile nkarhinyana va tsandzeka ku va va tiyisa rito kumbexani kumbe va tsandzeka ku va va teka vutihlamuleri lebyi a va fanele ku byi teka hi ku landzelela poso leyi va nga kumeka va nghene ka yona lero timasipala to hlaya swinene ngopfu leti kumekaka ti nga ri na vurhangeri ti nga na tinhloko kumbe vurhangeri bya nkarhinyana hi ku ya hi lava va fambisaka tindawulo to hambanahambana ku kumeka ku hi kona la ku nga na ntshikelelo swinene ngopfu kumeka ku ri kona la ku nga na ku tirhisiwa ka timali hi ndlela yo ka yi nga fambi kahle kumbe yo ka yi nga fanelangi lero swo fana na sweswo hi leswi a swi fanele swi nga pfumeleriwi na switsinini ku kumeka ku nga ri na ku va na ku khomela kumbe ku va na ku acta kumbe swilo swo taniya lero a ku fanele ku tshama ku ri na leadership leyi kumekaka yi ri kona lero loko va nga ri kona hi laha ku kumekaka ku tshoveka vurhangeri eka masipala hi ndlela yaleyo so sweswo hi leswi endlaka leswaku swi kumeka swi ri karhi swi onhaka swinene ngopfu ka timasipala to fana na teto na tindhawu tin'wana loko hi hlaya hi ku angarhela hi ntokoto wa n'we mi vona timasipala ta hina ti ri ka xiyimo xa njhani hi mayelana na ku tirhisa kumbe matirhiselo ya swa timali kumbe mafambisele hi ku angarhela leswi hetelelaka swi khumba vukorhokeri hi le ka xiyimo xa njhani kumbe xiphemu lexi xa mfumo xi le ku hi tlheleriseleni ndzhaku kumbe xi yisa mahlweni kumbe xi nga susiwa hi kota ku a ku na mbuyelo lowu hi nga kombetelaka kumbexani hi ku koho mi vona xifaniso xa njhani hi timasipala ta tiko ra hina loko mi kha mi tirha na tona hi masiku ni minkarhi a hi vuleni leswaku timasipala ti na nkoka wukulu swinene ngopfu hikuva eka masipala hi laha ku kumekaka ku fikisiwa vukorhokeri eka vaakatiko kambe loko ku kumeka ku nga ri na vurhangeri lebyi faneleke lebyi nga kumeka byi vupfile swinene ku va byi kota ku rhangela swiyenge swo hambanahambana hi laha hi kumekaka swi vonaka ingaku masipala wu le ku tirheni swinene loko hi swi veka hi ndlela yin'wana a hi ta vula leswaku mi nga langutisa leswaku xiyimo xa mfumo ti vula leswaku ku na timasipala ku na ti-province ku tlhela ku va na national lero loko hi swi langutisa sweswo masipala hi yona yi kumekaka yi pfumala ti-resources to nyawula ku leti ti nga ta endla leswaku ti kota ku yisa mahlweni vukorhokeri byebyo mi nga kuma leswaku province hi budget yi kumeka yi rhanga mahlweni swinene hi vanhu lava kumekaka va nga dyondzeka kumbe va nga dyondzela ntirho va tlhela va vupfa mi nga kuma leswaku nakona va kumeka va hlayeli nyana lero swo fana na sweswo hi nga ti vutisa leswaku eka timasipala hikuva tona ti na nkoka swinene ngopfu swi vula leswaku ho fanele hi ya mahlweni hi va na timasipala kambe hi nga ti vutisa swivutiso hikuva swi kama ka swifundza hi nga kumeka hi ti vutisa swivutiso leswaku swona loko vanhu lava va nga kumeka va vupfile swinene loko a va kumeka ka masipala xana a wu ta famba njhani kumbe van'wani lava kumekaka va ri ka national loko a va kumeka va ri karhi va tirhela ka timasipala xana a ku nga ta kota ku va ku tiyisiwile timasipala na lero i swiyenge swin'wana kumbe swivutiso swin'wana leswi hi nga kumekaka hi ri karhi hi swi vutisa ku langutisa leswaku mayimelo ya mfumo kumbe xiyimo xa mfumo ti pfuna njhani timasipala ku endla leswaku ti kota ku va ti kha ti tirha kahle hikuva masipala hi laha swilo swi humelelaka kona swo hambanahambana ku swi fambelanaka na vaakatiko a hi tseleni hina hi vaakatiko hi langutela vukorhokeri hi pfunana njhani na timasipala leti ku vona ku ti hetelela ti fika laha ti hi korhokelaka ku na leswi mi nga ringanyetaka ku loko a ho fambisa leswi tanihi vaaki kumbexani xiyimo lexi hi nga langutana na xona xa ku va timasipala ti nga tirhi kahle ti tlhela ti nga hi korhokeli kahle tin'wana ta toho a hi ta va hi nga ri ka xona minkarhi yo tala tanihi vaakatiko hi kota ku va hi ba xihambano loko ku fanele ku va na nhlawulo kambe xihambano lexiya hi kumeka se hi xi khondela mavoko loko se va kumeka ku ri na ku hlawuriwa vurhangeri lebyi nghenaka a ha tshuneleli ya nghena na le ka khansele hi yingisela leswaku xana leswi vulavuriwaka ka khansele hi leswi pfunaka vaakatiko na a ha kumeki hi ri karhi hi participate kumbexani ka ti-ward committees leti endlaka leswaku ti langutisa ku vukorhokeri lebyi fanele ku fika eka ti-ward byi va byi yime njhani naswona futhi a yi kumeki na hina hi ri karhi hi khoma vanhu lava hi nga va hlawula ku va ta hlamula swivutiso swo hambanahambana kumbe va ta accounta eka leswi kumekaka swi karhi swi endliwa lero civic society kumbe vaakatiko a yi fanelanga hi khondla mavoko loko swi hetile ku ba xihambano
kambe hi fanele hi karhi hi chovha swinene no tirha swinene na lava nga hlawuriwa ku endlela leswaku leswi hi nga va hlawulela swona va kumeka va ri karhi va endla swona. Holeni ni mi khenseli nkarhi wa n'wina hlayisekani ku tiya ku engeta. Inkomo swinene. I cancer. Imtivo wa economy lava hi bulaka na vona mingisero wa Munghana Lonene FM i tatana Holeni. Hi bula na vona kha hi languta ka matshamelo ya swilo ngopfungopfu ko khala ku timhaka ta timaspala ta hina ku ri ti le ka xiyimo xa njhani hi tlhelo ra mafambisele ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo. Un'wana ya ku ri ku tikela ndlela un'wana i ri khalanga tsala erini loyi i ri khalanga vaxumi ni un'wana u lava ku roba vatukulu va mina u ri va deposita 1000 rand a ta nyamalarisa case ya ku kumiwa a driver a dakwile eka off ramp ya ka Ribungwane na Masakona hi ti 4 ta November 2023 u sende na account number ya le bank. Se amoni byela muzani hayi na khensa ku tivisiwa vakaya na khensa ku tivisiwa ya ku ri ku tikeni a ku le ku tikeni laha ndlela kambe swi ri tano mingisero Munghana Lonene FM wena u angula ku yini 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela leyi kota ku twa n'wangulo wa we wa timhaka ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka leti hi nga langutana na tona tanihi tiko loko ku ri timhaka leti ti khumbaka vukorhokeri hi ndlela leyi nsala timinete timbirhi ku va ni ya mahunguni ya misava kumbexani ni nga twa eka wena ku u angula ku yini tsundzuka ku a ku na load shedding ku fika sweswi ku ya hi laha swi nga tivekisiwa kona load shedding yi ta va kona madyambu hi ndlela leyi awara ya 4 ni ndenga. Okay twalongeri ku na un'wana lava ku yisa mahungweni mani twa nhleka a nga se fika munhu loyi a nhleketa ku i koho kambe ke i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakelaka ku va hi twa n'wangulo wa n'wina eka swona i mani langutala ka Twitter kumbe ku nga ri Twitter kambe ku ri ka X khale ka Twitter nkulukumba Elon Musk va nga kwata ngopfu loko ni cinca vito ra khampani ya vona hi ndlela yeleyo. Elon Musk va kwala kaya munhu wa kwala kaya vanhu va kumbexana na sweswi va nga va ku va ri ku yingiseleni hi ndlela yeleyo kalanga swilo swa ku nga hakeriwi kahle ka ma-security swi vangiwa hi vo va mfumo a va ti hakeli hi nkarhi leswi va swi vulaku vo ramakwela va swi tiva ku hi vona va endlaka swona. I Ezekiel Mongwe a nga tirhisa tlhelo ro rula mina lexi ni nga xi twiseki ku loko va hlwela va va kha va hlwerisa yini hileswo va va kha va tirha yini se hi leswi hi nga ta hi lavaka ku swi tiva kumbexana ka va lava khumbekaka hi ndlela leyi ntirho hi rhumeleni nxaxamelo wa tikhampani leti mi nge a ti mi hakeli hi nkarhi kumbexana mi rhumela na vito ra munhu loyi hi nga vulavulaka na yena kumbe loyi va nga vulavulaka na yena ko va ku lexi hluphaka ku loko se swi ya le kumbexana va nga hetelela va ku tiva va ku i pheta a nga tisa leswi ivi kusuka kwalano i video ya ntirho naswo swi nga endleka swo swoleswo kambe kumbe mo rhumela mina mi ni rhumela mina ni nge hindzisi mavito ya n'wina ni ta hindzisa mavito ya tikhampani leti mi nge a ti mi holeli kahle kumbe hi nkarhi kota ku vona ku ku tsandza yini ku mfumo wu teka vanhu lava hi ku ni le ku tivutiseni tliliniki yi ta tshama kwalaho ku ya ku yini hikokwalaho ka yini vanhu lava va nga thoriwi kwalaha tliliniki va vhela vatirhi va kwalaha tliliniki permanent va va vatirhi va nkarhi hinkwawo a ni tliliniki yi ta tshamisa sweswi va vatirhi va nkarhi mina loko na ha tirha hanya nthomo a ku ri na va tatana Shakes Ngwenya na tatana Baloyi havumbirhi ka vo a ku ri na mani un'wana kambe ni rivala un'wana kambe a va pfuna tatana Ngwenya a va ri vo va vona ku loko ri vanhu ri tshovekile va pfala loko ku fanele ku cinciwa ndlazi ya fastere sweswo swa ku taniya tatana Baloyi a va ri van'wana lava va ta vona ku xikolo xi hlayisekile nga ri va tirha na madyambu ntsena va ri mutirhela mfumo swi tsandza hayi xi kona xi nga kona a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi loyi hlula Fanuel Magayisa mbale na ma 4 eyes gayisa
Palamende ya rixaka. Ayi buti minjani? Epfukeni mjani botome? Epfukeni. Ku na Andros apina rembombela. Inkombo Tenros. Ke ndokuhlamula katsongo la buti la ka xitshokolo xo khuluma ka xo xa ku thwasa na unavisisi leswi. Yeah. Ndi haleni switele buti switele ngopfu ka thwasiwa phasi phezulu. Mara mara ni vona ke buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya spasa kahle clinic va fika va ka wa uvabyi we famba u ya thwasa. La ku fika approve clinic swa lama approve munhu ku vadzanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa. Mi veka sa clinic a clinic va tatlisa ku yini? A clinic va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi. Leswaku vanhu va vabya mara clinic va lo ku ya va zona i swikwembu ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va lo ku tala pfa va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli clinic a clinic va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba ni vitile Afrika Wa Vulavula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram Eka 065 744 3911. Sweswi. Ehleka ni khalanga na muhumelelisi kwalani twana ni khalanga mina va na xirilo man xa R81 a khalanga yi onhakini kusuka loko mi hindza laha khoneni ka Mswani mi languta ka Mphambo khalanga ri fambeki patu ri onhakini ivi tsutsuma khalanga na la kusuka kwala compliance xa ka Malamula laha ndzhaku ka stadium khalanga ka rava patu la khalanga mi nga chayisana no chayisana loko mo ta mi nga swi tivi movha wa n'wi nga helela laha khalanga mi hindza until ka xigalo khalanga a ka ha na patu until ha ri khoma ku Phondo Maria Road a ku na patu khalanga please man vakulukumba lava va endli va byeli va kumeni va endla plan man timovha ta hakela xibalo khalanga please i kumu ka khalanga na rila mi ri na Cameron kwala a Jimiston khalanga na vaxumi botpet na muhumesi wa n'wina Ncindano ni vula i vuhlonga bya yini mara i vuhlonga bya ni volo onha yini vanhu va vanhu loko ku ri hi ku department kumbe xibedhlele xi lava varindzi va kha swi ta ku na varindzi vangani va lavekaka why va tsandzeka yini ku va teka ni vula ku i makwanga ya yini leswi swo munhu aze a vanhu va kha va niketiwa timali va bela swikhwameni va tlhela va hakela ticinci ehenhla ka ticinci teto va bazi loko va nga va hakeli ma swi twisisa ku i vuhlonga mara ni vula ku i vuhlonga bya yini i ncini ka mfumo loxi wu lavaka ku hi pfuna hi xoho hi byini vutomi byo antswa bya koho loko se xiyimo xi fika laniwani masecurity ma tekiwi kunene ku aka ti-department ta mfumo inkomu inhlekane botphete ixikalavito kwala Zaneni botphete timasipala leti ti tirhisa vanhu ku vava hi le ka ward 24 ku hume etiyindlo ta ti-RDP Petanenge na Zangoma na Mhlava na Sasekani mara lexi salaku i ku Zangoma a ku zangu va na tiyindlo a hi swi tivi swa ku mali ya Zangoma ya ku ti nga humi tiyindlo hikokwalaho ka yini hi ku meyara va swi tshama va ta eka hi va ta hi byela ku ri n'we va Zangoma tiyindlo ta n'we problem hikuva ti nga tangi i mhaka ya yini that's why etimali ti le ku dyiweni i corruption ntsena a hi swi tivi ni sweswi ku ri hi ya vhotela ANC kumbe hi ya vhotela mani a ha swi tivi hi le matimba butpet Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika Wa Vulavula. Munghana Lonene FM. Makombandlela. sweswo mingisero mukana lona FM 14 minute ntsena ku bile awara ya 13 ikhesile hlulani mfano ni magayisa na mahungu ya misava ya awara ya 1 yan'wana mahungu ya talandzela sweswi hi awara ya 2 nhlokomhaka ta kona hi hafu ku bile awara ya 1 kwala ka Munghana Lona FM makombandlela mina ni khalanga Pet Mathevula un'wana mingiseri hi loyi nhleka kalanga o aye papa ni janga hi vatomi kwihi na advise vatirhi va ka masipala especially lava vo tirha ka finance a hi akeni tiko otherwise tiko ri ya mbombomela why ni vula leswiwani
vachayisa hi lero na ku ta ku teko hinkwaro lava va yingiselaka ririmi leriwani ra ka hina na va nga le kusitweni va ka va swi vona ku loyiwani i tisile invoice ene hina hi fanele hi hakela ene ongeke a swi a ku tirhiwangi a va teki invoice yaleyo va khopa va hoxa bekeni na madyambu va foyinela 112 hi lero mina ni swi ya fika kwihi va foyinela 112 va ta kuma na yalwa ta hlamula riqingho va mi vutisa ku wena hi wena mani hi na information a nga vuli vito ra yena hi na information hi leyiwani ku na invoice ya so ku hakeriwa timiliyoni why ni vula leswiwani ne ku na maspala manager un'wana kwala provincial i tswalerile technical director ya yena a mi byela ku no wena u nikile va wena sweswo leswiwani i 10 ya mina ku u nyika va mina ni na proof mara swi heli swo fana sweswo mina proof n'we yes n'wina mi nga zama mi fonela mi ku mina proof ya swin'wana ivi mi nga tisi a hi n'wina no Tebu na swo leswiwani loko mo mi chayisa fona kasi ni na swona mina a ni ri na le ka national no ni nga mi byela mali ni nga vula ai ho hi mani nga heti nkarhi wa vayingiseri a hi sunguleni n'wina mi tisa proof mina ni ta mi fonela ku nayine loko mi nyike proof yaleyo hi kota ku vulavula kahle hi kota ku twa ku mi ri yini please inkomo 0860002543 ve ri va na proof la na proof loko vo ni tisela vumbhoni lebyi ve nge va na byona hi ta kota ku vona ku hi vulavula na mani ku mani i nkarhi wa mina wo hi hakele vana va wena sweswi nkarhi ai god i mani twa n'wani loyi i hlekani mi amukeleli ka munghana lonene papa mina hi pfukeni n'wina minjhani a khensa Kalanga a ni kombela ku khumba swilo swimbirhi hi xipidi-nyana leswi ni nga sungula hi swona laha swa patu leri ra le ka kusuka ka N'wamankhena ku ya ka Nhlaniki ya i ntiyiso leswi mi swi vulaka Khalanga ku va swi vula hi nomo wa vona loko vanhu va za va tshembisiwa va langutela so i nga ku na malembe manharhu kwalaha ka 2021 ku ze ku va na pala patu laha ka N'wamankhena ku nga ha yiwa hala sayiti ra Giyani kusuka hala Motsetsi ka N'wamankhena ku ri yoho mhaka leyi va ku hayi no nhlamulo eku yimaninyana hi ta vuya ka n'wina ivi va vuyisa nhlamulo va kombisa ku patu ra hina aka province ri le ka number 4 va kombisa ku by 2023 swi nga endleka ri va ri sunguriwile after July a swi endlekangi ku kombeta ku ku na swin'wana swo ka swi nga fambi kahle ka mfumo wa hina i mani loyi a ku ri le ka number 4 Khalanga lani nga ku sweswi a ni khomangi vuxokoxoko hinkwabyo hi ku tsala hansi mara i nhlamulo leyi ni yi tivaka ku yi tisa swona okay ya so a ni lava ta mi kombisa swin'wana tatani Khalanga loko mi vona nkarhi wun'wanyana vaakatiko va za va yima hi milenge va endla leswi a swi fanele swi nga fanelanga i ku mfumo wa hina wu na switshembisi ngopfu ende swi hetelela swi nga endli hina ka muganga wa hina i xa vumbirhi va kha va hi tshembisa leswi tatana va mahlodi va ze va famba Seramani Mashamba va ha ri MEC wa education va hi tshembise xikolo ka ndhawu liya a high school ku twa ti-process hinkwato mina ni ri one of them a ni ri matsalani wa yona i committee leyi a yi endla swilo sweswo laha ku nga hetelela a hi ri hava na xikola transport hi ku swipana va hina va dyondza Macema Inyanisi Ahuka na Malenga ni nga vuli lava ku ya Giyani va yi tshembisa xikola transport xi ve kona xikola transport na namuntlha na sweswi xa ha ri kona I think it's 14 or 15 years scholarship transport xi koho va hi promise ku within 6 years xikolo hi ta va hi ri na xona sweswi 15 years a ku endlekangi nchumu hi ringetile ku endla ti-follow up hi za hi hangalaka hina hi ri ka covid fana na sweswi ni nga hangalaka ni nga hala June sweswi kuve lexi ni nga le ku ti vutiseni xona i ku premier va suka va yima a xitejini va ku patu leri ta ndliwa swi kha swi sukela kwihi hi ku a ni hleketa ku va ta swi vula hi mhaka ku va swi tiva ku va ta fika va pressa la na la ivi ri ndliwa i
yin'wana leyi vilerisaka ni tshemba ku loko munhu a ri murhangeri wo fana premier i na matimba hinkwawo ni hleketa ku yi nhloko ya xifundza xa hina swi vula ku lava tirhanaka na ndzawulo liya vo yi kongomanaka na mapatu kumbe swikolo hi voho va nga na rito ra ku hetelela ku hi leswi a hi fanele hi fambisa leswi so antivi tatakhalani a yi le ku vaviseni ku ngo va mhaka ya ku terikiwa ku twakala swinene ngopfu ya leya patu mara ni pfumela swinene ka patu ntsena patu na xikolo vanhu va le ku vuyeriweni hi xikola transport liya because ku le ku cincacinciweni ka mabazi lama rhwalaka vana lavaya hi ku hambanahambana ka ti-ownera ta mabazi kambe ni byeleni va lo yi teka va hi nyika yona a yi ta va yindzini xikolo hambi ka 15 years a yi ta va xi herini hambiloko a xota hi switsongotsongo lembe a yi ta va se xi herini xikolo ni byeleni loko mi twa ku i number 4 a ku ri lembe ri is 2021 I think yes so loko ri ku xikolo patu leri nga tivisiwa hi 2016 hi 2021 i number 4 swi vula yini swi vula ku ndliwa ka mapatu kusukisa hi 2016 kufika hi 2021 ene loko swi landzelela hi nkarhi wa kona tsotana khalanga a ku kombisiwa ku patu leri a ri fanele ri rhanga ri hetisiwa ku ya hi ntwanano wa kona a ku ri leri ra kusuka ka thomo ku ya hala ka vakhakhala na vagahuli ya ni yo rivala lama mbirhi laha xikarhi ka hina ku a ku ri rihi na rihi ivi ku va na leri ra hina ri va ra number 4 mara ni hleketa ku a ma ri hala sayiti ra Tzaneen ka masipala wa Tzaneen mambirhi lama hala Vulovedi side yeah so mara tatana khalanga swi hetelela swi vava loko vanhu lava va langutela ku hina hi va yingisela ivi mndu ka siku hi va kombela ku hina hi milandzini ku mi hi rhangela hi kombela ku endleliwa leswi swi hetelela swi nga endli tatana khalanga ni vula ku ri tatana khalanga vula kusukela hi 2016 na kusukela hi 2003 ta xikolo till today a ku endliwa nchumu tidokumenti hinkwato ta swikolo vutheta a ni tikhomini hinkwato ni endle hand over ka lava nga sala kaya loko se mi ni suka a ni ri matsalani loko ndliwa a munhu ngulele sport center mara not direct yeah swi vula ku loko munhu a nghene ka agreement na department risk officers va fanele va make sure ku ri va landzelela in all aspects imagine loko mina ni nge se nghena ka khampani ni loko vera a va ri na 3 months leti tshama va hola mantisisi imagine hi 2 months mi khome xibamu la nyongeni ya n'wina a mi se hola machonisi mi n'wi byele kumbe ta n'wi hakela ri ndzeni ivi machonisi a kuma ku n'wina mi khome xibamu masitwisisi mara a ni vuli ku me ni nga ndla swin'wana na mi twa sungula so ntshikelelo lowu munhu a va paka na wona hi na miti ku na leswi vana va hina va nga swi langutela ka hina but these guys are failing us i vile leswi swa ku mina miti na ku vanhu va languta a hi mhaka ngopfu mhaka ku loko munhu a za ku wa mi thola a ku i ta mi hakela a mi hakeli ku ya hi leswi mi nga twanana swona exactly botpeta ku mi ya tirhisa yini mali liya na yini a swa ha ri na mhaka sweswo mhaka ku a mi hakeli leswi a nga mi tshembisa swona yes hina a ho kombela ku ndzawulo ne a yi hi seketeleli tindzawulo hinkwato ende swilo leswi hinkwako botpeta mi vula yini loko mi ku swilo leswi hinkwako swilo leswiwani a hi nge la Limpopo ne tindzawulo to tala loko bargaining council ya security yi nga ndli leswo swo pfumelela ku biziwa a hi ta kota ku pfuneka hi mhaka ku ri loko ni ku swi hinkwako botpeta ma vona ku ndzeni tirha tikhampani tinharhu ni kuma ya ha ri na rate ya 21 rand wa hina wu kha wu fike hala ka van'wani va hakeriwa hi vo 29 rand ende ku na leswi ni koko a ni lo rivala ku ri gazette yi gazette ku va hi hakela hi mali muni lembe leri a ni se swi languta mara rate leyi tshama yi kha yi cinca ya hina yi cinci a ku na lomu hi nga ta vulavula kona hi xavelela mintirho vanhu va tele loko i vulavula wa hlongoriwa ende ti tele ngopfu na ti-unfair dismissal botpete loko mi ya a CCMA mi ya reporta kumbe ka leba va biza munhu loyi a nga tshama layani mantisesi mina mavito ma tikhampani leti a ni nge ti vuli la moyeni hikuva nga ni hlongola ni sure vanhu vo tala va yi tiva voice ya mina va nga ni hlongola se lexi nga kona mina WhatsApp number ya n'wina i khale ni kha ni yi languta yi ni tsandza ku like nomboro leyi ni ri na yona i nga ku mi cince nomboro a na ha ri na yona liya WhatsApp mara ni tsandza ku ni yi kuma and then
ni ta mi sendela ingako ni tejari ni chichero liya ya WhatsApp liya kumbe mina ka ni nga ri na yona liya n'wini nemituli makwavo ni pfumeleleni ni famba eta bula man yi lava laveni loko mi yi kumini mi ni rhumela ni kota ku vona ku hi mi pfuna njhani n'wana mani khensi vo botete nongonoko wa n'wina a wu tirhisi leswi wu ya mahlweni xikwembu xi hi sirhelela xi hi hlayisela n'wina ni khenseli boto wa mina inkomo botete inkomo boto wa mina 0860002543 nomboro leyi hi tirhisaka mbana siku lanene mi tiphina nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula hlolani fanele magayisa ifikini na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya ora yambirhi Ike Ngobeni na yena ekwala mi cince nomboro ne ha na cinca ne okay na cinca na swi swi ya hela mativa ares awu hi sika kwalaho ka ku cinca nomboro ana va ta mi byela ku mataka van'wana na swi nandziha njhani hi mhaka yini i tsona maxaka mali ne va blame nsati hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula mahungu eka SABC